Donahue. Yn hir, mae yna flic gan Davies. Davies, mae Clark yn ergydio. Clark am gol. Gwych. Clark yn sgorio am y 5 gwaith tymor yma i roi'r ymwelwyr ar y blaen. Ni yn 5 munud ola yr hanner cynta. Flic gan Zach Clark. A Mark Williams yn dwy'n y bil yn y cefn. Mark Williams yn ymestyn mantes Caernarfon am gamgymeriad gan y Barri. Y sylw i gyd ar Clark. Ond Mark Williams yn dwy'n y bil a hawdd i rwydo yn y diwedd. Dechrau bywiog i Caernarfon yn yr ail hanner. Donahue ar croesiad, arbediad campus gan Rhys ac ailwaith hefyd. Caernarfon yn pwyso ac yn pwyso, maen nhw'n llawn hyder ar ôl yr hanner cyntaf yna, ond Rhys yn achub y dydd i'r Barri tro yna. Donahue yn cymryd gecrydd yn gyflym, ac oedd yr angen yr arbediad yna ar Rhys. Meddwl cyflym gan Dion Donahue, ond Rhys yn wyliadwrus yn y gol. Camgymeriad yn y cefn unwaith eto, Mark Williams sy'n manteisio. Mae Davies yno gyda fe. Mark Williams yn ei sgwariau. A Davies sydd yn rhwydo trydydd gol Caernarfon. A maen nhw'n edrych yn gyffyrddus nawr gyda 20 munud yn weddill o'r 90. Rich, 3 pwynt oedd i cartre yn y de, hapus? Do, hapus iawn. Perfformiad gwych yn ein tîmo. O dechrau diwedd, o'n i'n teimlo bod ni'n control o'r gêm. A wedyn, yn y balans wrach yn bach tan y gol gynta, ond ar ôl y gol gynta, ni'n meddwl bod ni'n totally dominant. Os mae'n hollol onast, dwi'n meddwl sa'n ni wedi cael mwy. Sa'n ni wedi cymryd pwyll yn bach mwy yn y final third na. Sa'n wedi gallu bod fwy, ond allai'n bod yn rhywun negyddol. Dwi'n meddwl bod yr 3-0 away from home yn ganwyd y gwych. Steve, 3-0 scoreline your team deserved today? Yeah, tough one. Tough one. You know, the manner of the goals, obviously disappointing, but also the timing of the goals, which made it difficult, you know, to go in. You know, if we'd been 1 down, going in at half-time, still in the game. Obviously, they score after 41 minutes through an individual mistake, and then it makes it difficult. But we're still in the game, and then we make another mistake, and then it's game over. Then, so yeah, frustrating. Yeah, and it turned out to be a difficult afternoon. Second goal of the season for you, and a lot of assists as well. How much are you enjoying life at Caernarfon? Do you know what? I love it, and today was a little bit different. I played a little bit higher. I've been obviously playing more as a defensive centre mid, which, to be honest, just playing, I enjoy it. You know, I love you look at the travelling support today, and when we play at home, it feels like I've got that bite in me, and you know, atmospheres do that. So the lads are doing well. You know, I think we've moved into the 4th spot or so. So I'm enjoying it, and whether that's assisting goals, you know, scoring the odd goal would be nice too, but. Or goal line clearances, you know, as long as I'm doing my bit for the team, then yeah, you know, hopefully we keep getting the points and moving up the table.